Hallelujah, amen. Hallelujah, byose mana birabyemeza ibyo ukora byose mana birabyemeza ibyo ukora byose mana birabyemeza ibyo ukora byose mwami ibyo ukora byose mana birabyemeza ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose mana birabyemeza oh turabihamya uyu mwanya kuri mana ibyo ukora byose See what the Lord has done. What we waited for, what we waited for has come to pass, has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord aya mashini ntahagije reka tubongere amashini cyane amashini impundu amashini impundu what we waited for amashini impundu dushima Imana yes come to pass see what the Lord has done my eyes have seen and my ears have heard. I have seen what the Lord has done. What they prayed for is happening right now. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done now. See what the Lord has done. What we waited for, what we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for, what we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Dore ibyo Uwiteka yakoze, dore imirimo ihambaye, dore icyo abasenzi basengeye, dore icyo abaramije Imana, dore ubukwe bwiza, maze munyemere dushima Imana n'amashi menshi. Turi mu nzu y'Imana tuyihe icyubahiro. Muri mwanya munyemerere nakire umubyeyi muri urugo mushumba wacu kugira ngo yakire abageni kandi yakire n'abashyitsi. Duhe Imana icyubahiro twatumwakira. Byose Mana ibyo ukora byose birabyemeza Mana birabyemeza imirimo yawe yose irabyemeza Mwami byose Mana birabyemeza. Reka dusabe abari muri protocole y'abageni kubaha uburenganzira kugira ngo batambuke. Protocole dufashe kugira ngo abageni tugereje batambuke. Baririmba ndasaba ko tubakomera amashi menshi cyane mu mwanya turiho turinjiza
Mugisha Ben ari kumwe n'umubyeyi tubasabe batambuke hanyuma mudufashe ku ndirimbo mwateguye. I love you, Lord, for your mercies never fail me. All my days I've been held in your hands. Basabe tubakiriza amashi menshi. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Aya mashi ntabwo ahagije. Basabe twakirize amashi menshi n'impundu nyinshi cyane. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Aha. Urufaya rwinshi rw'amashi. Hallelujah, hallelujah. Yes. Yes. See what the Lord has done. Yes. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What she prayed for is happening right now. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for, He has brought to pass. See what the Lord has done. 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 What we waited for, what we waited for has come to pass. Has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord aya mashi ntahagije reka tubongere amashi menshi cyane. Amashiri impundu, amashiri impundu, amashiri impundu. What we waited for, amashiri impundu dushima Imana. Yes. Reka dukomere amashi abageni bacu basa neza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Reka tube twicaye, namwe mushobora gushyika hasi. Icare mu bwiza bw'Imana. Amen. Amen. Habayemo akanya gato ko gutegereza, abantu bibaza byagenze gute, ndetse nkabona no mu maso y'abantu, ariko tubonye mwinjiye abantu bose batangiye kumwenyura. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength.
umunezero w'iteka nizo mbaraga zacu. Rero ntihagire ikikubuza umunezero wawe. Uyu munsi, uyu mwanya turimo ni umwanya wa celebration. Amen. Ni umwanya wo kwizihiza iby'Imana yakoreye abana bacu Ben na Pamella. Reka twongere tuyakomera amashyi. Karibu mu nzu. Twegereje rero aba I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything.